paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanen nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Maray, addamadmadlaw ko ken ka. Anya, Maray. Ay, naikat mo tindag iti nagpupuskaw ken nagaduapi kasmaw. Ay, nasaya at matatanadlaw mo, Maray. Kaya't naasawan, piminta sa kaon. Adayem bagak apimintas ka. Tikunak, naikaton dagiti pekas mau. Isu nga rod a piminta sa kaon. Saan nga raw? Na- Ipapilit mo kitdain. Saan ka apimintas piryaw? Wan angang. Ay nasan kan ngagsaupay? No kasta, jak nga rod ibagbaga ti sekretok. No ape anay kat dagiti pikas kaw. Apay, damdamagak ayan no anya ti sikritaw. Na Ay, agawid ka malangan. Pumanaw ka dito tirsina. Anya, inabog na ka ni kagawad kwa nang ijitirsina na? Wain kwa raw, inabugnak akas lamanok. Kurang nalaangan ngay durunak. Apay ngay, anya ti basol mo ken kwa na? Ha? Jak man amaw. Awan mo ti amok abasol ko kan kwa na. Uy, nagranggas matan ni kagawad kwa nang nukasta. Talaga mo't ngamen, anaranggas. Gagangay sa itibaak. Ayun anya. Awan mo't basol mo ken kwa na, ngam inabog na ka. Ay, talaga naranggas. Apay kaya nakatugaw kamot latta ditan, tuyang. Apay, anya ti kayat mo nga ramidag. Itimplaan na ko na iti kapek. Si kantag timpla iti kapem. Itimplaan na kung no saan. Wunan, itimplan kan. Mabit lang. Di nakpay lang kami ni timplaan itay. Masapul pa lang agungitak. Ay, San kan ama itimplan? Ha? Tapay asaan? Awan kapay, na ibos. Anya. Kan uray asukar, awan gaya mo, na ibos mo't lang. Ay, unay mo't daytan, tuyan. Ay, awanan ba daw? San kan ama itimplaan iti kapay? Ingka gumatang Pangalaak nga iti gatang ka. Ikan na ka. Ha? Ay, ingka pala umutang. Ay, saan na kun apautangan ni Marikwanang? Tapay ngay. Nagapa kamay. Ha? Ay, unay ay. Kumporminto mo't nga mintingkap apain. Diyak nga rod na lapdan tirik nak. Ay, kasano itan ngay. Ay, problema manan. San kan angag kapkapay? Anya. Napudot langan adanong tinumaw. Ne, kwarog. Kita ni Mari Tuyang. Ijay mo't balasyo ti kalsada ti pagpagnaan na kagawad. Mabutang kanyak dayta. Inapam ka nung ngamin. Jak inapa. Iso tinakaungay. Anya ngamin tinagapaan yu aya. Dayto'y pikas ko ide. Ipilit ko pimintasak. Ipilit na matasaan. Anya? Ay, kayat na lang uyawan ti rupak. Ay, nagsimpli mo't lagaya mabanag tinagapaan niyaw. Wan nga rod Day di ako marik Padpadakkelan na ti isyo. Apa na marito yan? Ay, di talaang kapitan. Ay, napudpudot ti panawon magmagna ka. Isu nga rod nga urayak la masisirap di takalbo atok-tok mau. Anya. Ay na, makapasisirap day tamuging mo, kapitan. Hey! Apa nagkatawa ka? Makapakatawa nga rod day takalbom, kapitan. Apay nalawa talagang ti kalbo ti tuktok ka. Katuan, Mike. Kababaitin Ay na,
makasisirap day tamuging kantok-tok mo, Kapitan. Ay! Ano ay atibayan tiwig? Apay ay, Uncle. Ay igatangan nakman itiwig ko. Ay, diyak amuno sa dino ti paggatangan itiweg. Kun anuam ngamin aya. Ay, uyawan nak ni Marituyang ang makasisirap ka no titok-tok ko. Inuyaw na kamat ni Nana Tuyang. Ay, grabe. Mababain na kun arumor. Na. Ida dyan. Kalding aw. Apay day akal ding. Ay, alain tan tilalat na. Na. Taison ti pagwigmaw, Uncle. Ha! Panagkunak, nangina ti weg. Amok nga awan kwartam. Isu aday talatan lalat ti kalding ti usarang. Umay ko man alain da ito impastor ko akalding ko, paray. Kalding mo ya. Wain, paray. Apay ngay adito isang wanan ti balay tinangi pastora. Kit adugayam tiro dito'y paray. Ay, adaman damagat. Ha? Anya day ta, paray. Puno ayaan na silang titok-tok ka. Ha? Kitwan mo't paray. Kita ma. Makasisirap. Ah? Wain, makasisira paray. Na. Kan limawa mo't atalagan ti panagkalbaw. Agpadatan Ay, saan mo't paray? Inuyaw na pa ni Marituyang. Inuyaw na kaya. Inuyaw na daytoy kalbok. Ay na. Kastana ni tuyang ko, paray. Nauyaw. Ang awan mo't ti magapgapuanan na. Basta ti kayat na lang nga ramidin ni tibiyag na. Aguy uyaw nga aguy uyaw. Ganon? Ganon nga, paray. Awisin kan sa nga agkape iji balay. Ay, kitwin na, paray. Ala, kaldeng. Dito'y kapay laing. Tay, nakman makikapay kan ni parinteng. Ay, una yan na nagmayat ti agigop itinitib makapay, paray. Ay la. Ita ka lang ay may dito'y balay anak ikapay. Kasanaw, di mo mangamin iyaw awis kanyak, paray. At dagayam kapim anaimas. Ay, ado at ikapik. Asukar ngay. Oo. Ha. Ay, mabalinti dumawat, paray. Anya? Naibos nga minan ti asukar mi kan ni tuyang ko, paray. Sige. I will give you. Ha. Ay, agyaman pare ah. Kakape ka kastoy abda. Ay, paray. Mangibati ka mo't ah. Sige. Ay, nabambanugak. Nagkapamaya. Apay nabanbanog ka. Napanak man ijay ayan dagiti ko kumarek. Ay, sinayang mo manan ti oras mo anapan nakikaaruba, tuyang. Awan mo't nga ro ti maganap mo. Ay, gayam. Nakitam ni Kapitan. Apay ni Kapitan. Makapasisirap ngamin di kalbuna. Dayta, ti paglaingam, tuyang. Ti agoy uyaw, iti pada matao. Nay, pudno matipagbagat. Ay, di mo uyawan, di kumparik nga inteng. Apay katasanan. Kuno nang tad iti kapita, kin asukar. Ay, kunak man no ginatang mo dagita. Pangalangay, ti paggatang ka. Ayun, anya. Iswa di mo uyawan ni pare inteng. Tapno mang tad tumanan, iti kape, kin asukar. Uray gayam si kat inuyaw na ka ni Marituyang, Kapitan. Ewan, inuyaw na ka talaga kagawan. Ay, nauyaw at talaga day di ako marik. Uyawan na sa amat amin atao, dito'y kabildatan. Wen nga rod kung namatlan asino mo kapipintasan. Masangok tulag na kitain na. Apay, uyaw ang mait, Kapitan. Ay bagbagaak Ay, naskan laang. Ngamen, no siyak ta aguyaw. Ay, dakis no kapitan ta aguyaw. Pudno day ta, Kapitan. Tati kapitan, iso ti mangiwanwan. Saan nga aguyaw? Nana Tuyang. Apay nga ije manan balasyo ti kalsada ti nagnaam. Kasanaw, makita nak ni Marijuanang. Man ano ko mano makita na ka. Agungit nga raw. Inuyaw mo mo't nga main. Sa anak anauyaw. Kwarag. Nay? Nana Tuyang. Apay apababaan pangatuan nakakitaan. Ay,
Ay! Amo ko, no apay asaan ka ang makaasawa, kwaraw. Ha? Naglaing kamutan no amaw? Iso asaan ka ang makaasawa, gaputan nagnisip ka. Ay, Anya? kan sugargar pa day tabok, mau. Uyawan nakmutain? Nagkutong ka, kanakangis-ngisit ka. Ay, asino nga iti mangayat iti kastalangam? Nagpada kayo, hindi ta tricycle mo nga glatlatay. Iso nga awan ti mayat nga aglugan. Ay! Naglamlamos kan? Puno ba't te bagbagak? Ipulong ka kini Uncle Kaw. Padpada kayo iti langa. Ha? Ket tinagdumaan nyo laang kini Uncle Mau. Sugargar ti buhok Mau. Idinto ta isaw. Ket kalbaw. Ay! Makapasurun tayo dyan bakay. Nauyawa talaga. Kwarog! Apay ngagsangsangit ka. Ken, asinaw yung bagbagam anauyaw abakay. Hindi na natuyang. Inuyaw na ka? Untata. Anya timbaganakin ka ngay. Sugargar ka no ti bukaw. Kanang isitak. Isungawan ti babae ang mangayat kanyak. Imbaga na day takin ka? Untata. Nauyaw launay ni nanatuyang. Isungay nakipulong kini Uncle Kaw. Ay, saan mo ngay pulpulong ni Nana Matuyang, kwarog? Papayasan. Bayamon, Shacktown ti mangibagakin kwa na. Mamangan mat no saan mo abagbagaan. Kat uyawin naktumanan inton makita nak. Ay, saan? Ibagaktukin kwa na, asaan na kantoy uyawanay. Talaga? Wen, kwarog, bagbagaak ni Nanam Atuyang. Mari kwa nang, adda ka dito'y tersinam. Maray! Apay! Umayak ko maumutang, Maray. Umay ka umutang. Kalpasan na. Uyawan nak tumanan ni Tuyang Maun. Sa bali mo ni Tuyang ko, Maray. Sa bali akmay. Ay na. Iso ti ibaon mo nga umay umutang. Tapno maibagak man kang kuha na ti sakit tinakam ko. Ay, aguray nga rod, Maray. Tay nakayaban. Makitam day ta nga aramid mo, Tuyang. Apay malain. Saanay, ngagpautang ni Marikwanang. Gaputa inuyaw mo ka naw. Iso nga inka makisarita, Tuyang. Anya? Ha? Naglastugan? Kunamatlan asinaw? Dayta, ti maganab mo. Naglaing kantumod nga guyaw. Nagadon, ti manggurgurakin ka. Adun aya? Kitwain, gurgurain da kan, pati ni parinteng. Iso lang mo? Pati pa'y ni Kwarog. Dududu ah. Ni Marikwanang pa'y. Taltalaw. Ken dagiti karuba tayaw, nga inuyaw mo. Amin dito'y purok tayaw. Kagura da kan, Tuyang. Aya? Ay, di mo urayan nga uray sakit, gumurakin ka, Tuyang. Na, saan ka mo't nga uyawan ka? Apay kumaagumura ka kanyak. Wayne, ang kababain day tangar aramidem. Diyak kaya timapan ijay ayan ni Marikwanang. Ha, nambarak ko mangay. Mapan ka, winnusan. Ay, awanan ti sidam, no di ka mapan. Ayun anya. Isu amapan kan. Marikwanang. Maray. Nay, adda ka mat Marituyang. Apay, anyat naknakan mau ta imay ka dito'y tersenak. Kaano kanayon amag na ka dita balasiw ti kalsada ta kagurgura nak. Naa. Ay namaray nagatidugan timbagam. Amukon! No apay nga adda ka manan. Umay nakman uyawanan. Nagpuskula talaga ti rupam. Ay na. Umayak la agdamag. Aguyaw mo't asasawam. Agdamag kalaang ha? Anyat damagam. Apay ngay maray. Nagpintas ka matang. Kas kalaag taon iti sweet 16. Never been kiss, never been touch. Ay. Aya! Anya nga iti sikreto maray. Mabalin ama amuan.
Ay kwa, kanayo nak ngamin anak kaisem, mare. Kan sa anak nga kuskusilap. Aya! Kan sa anak uyaw, akas ken ka. Ay, tuladin ka man mo't maray. Tapno pumintasak mo't akasken ka. Kain, tapno pautangan nakmanan. Ay, nanatoyang, napatpatiglat tati ugali ngam tilanga. Ala, sige. Diton tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin ng liabida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Buklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ing istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.